Honorable Dr. Robert Kofido agbalẽ korora nye be yewo kpe ɖe si be dukɔkplɔ la va wo teƒe aleke gbegbe. Ƒom tso eƒe Big Push program ŋuti emɔ yiwo dom wole yi ke womedo kpɔ abe míaƒe hoe ɖe aƒlawu mɔ yi ke wodo kekeke 1992 dzedzeŋɔli va zu mɔ gbagbã klikli le nenema ʋuu gakea ekpe ɖe si be dukɔkplɔla kpla kple dɔma wodze mɔ ma dodo. Wodze dɔ nana sɔhɛawo, woƒo ame geɖe kɔ de dɔwɔƒe eɖewo womenye kpovitɔwo gake wo kpekpem ɖe kpovitɔwo ŋuti le mɔ vovovowo ŋu. Nye kpɔ ɖem ɖeka wòna wona be ame aɖewo ƒo xexe alebe woɖo ɖe gbedadukɔ me abe katsitsa tɔxɛ aɖe le dukɔkplɔla yeyea ƒe dziɖuɖua kple dziɖuɖu bubu aɖewo dome. Eƒo fũu ega nyawo sɔhɛwo, dɔwɔlawo, nursiwo, titsawo, dɔnɔdzikpɔlawo, nufialawo katã woƒe ha yiwo ke wotsi anyi ebe woxe gamɔ. Adzɔga ɖewo ke menye adzɔga yiwo ke dze o, woɖe wo katã ɖa ena be dukɔmeviwo kpɔ gbɔdzɔe yi dzi gblɔ be aleke enu ƒe asi nɔ yi dziyim tsãa traɖia eɖiɖi ʋɛɛ fifia enu ƒe asi ƒe dzi yia megale abe tsã ene o. Eyi dzi gblɔ be Ghana ƒe sidi ekpo ŋusẽ ɖe gbetadukɔwo ƒe gawo katã ŋuti le mɔ ɖe yi ke megakpɔ kpɔ o. Eyawo katã na be ya yi abe Honorable Dr. Bragdo yi ke nya gblɔŋga le NDC me yi kpe ɖe zi be sɔsɔmina sue, amenɔvi gɔmesese, lɔlɔ, mɔkpɔkpɔ nana ame sia ame kple gblɔɖemagblɔɖe ƒe gbɔgbɔ yi ke yewo kɔ dze partia gɔme le yiƒe kekekea ʋu mea, ye ma gbugbɔ gaƒo ke ɖe dziɖuɖu yeyea me. Ke yi dzi gblɔ be yeɖe akpe ne sɔhɛwo katã, akɔdalawo katã, Ghanatɔwo katã yi ke hadodo hekplɔ dziɖuɖu yeyea vɛ. Nya ya nye nya yi ke le toa me.